Sad ćemo praviti jednu nimficu sa kvilom. Pitanje je bojeni paunov kvil, maslinasta boja. Prvo ćemo nimficu, nakon početnog čvora, staviti repić. Nakon repića stavljamo žicu, odnosno kvil paunov. Idealno bi bilo da bude okrenut samo tamnijom stranom u rikverc, da bi se lepše video. Pošto je u pitanju relativno tanak materijal, bilo bi pametno uraditi jedan fin konus u početku. Da bi to sve bilo trajnije, stavit ćemo malo super lepka. Ne nešto previše. Sad će malo i konus da upije. To sve zarad pastankinih oštrih zuba. Sad lagano namakavanje unaprijed. Ovako dobijemo jedno lepo glatko telo. Konac koji je ispod nam daje lep konus. A rebra koje se vide zbog one tamne strane koja je okrenuta u rikverc su u stvari samo rezultat dvobojnosti kvila. Sad ćemo ovdje dodati da razvijemo kontrast malo naranđastog dabinga. To će da bude kraj. Koristim ovaj opusno dabing. Lepo se dabira. Fino se ponašaju na sitnijim uvicama. Ćemo dodati još malo. Nakon toga ide završni čvor i to je to. Da. Zatinjemo, presečemo. Ovo dva kanarija. To je sve. Fina mala nimfica. Idealno čak i za manje reke, bistrije, mirnije delove.